22. detsembri õhtul kogunes Tallinna Sadama kruiisialale rahva hulk. Lubatud oli 56 režissööri koostöös valminud kollaažfilmi esi- ja ainulinastus. Lõpetuseks pidi ekraan, projektsioonimehhanism ja filmilint vaatajate silme all pidulikult tuleroaks saama. Kõik sai alguse Veiko Õunpuu ja Taavi Eelmaa manifestist 60 sekundit üksindust aastal 0, mille 9. ja 8. sekundil kuulutatakse. Iga kaader põletatakse lõpuni ja midagi ei saa tagasi kerida. See tähendab, et on kiire, et jõuaks sündida veel eluajal. Come from a faraway country called Finland. 10,000 lakes, drunkards, knife called puukko, school murders, and an even bigger tragedy and problem, the death of cinema happening in the country, which is a theme internationally. And I think it's a courageous act of the Tallinn Cultural Year to finish with an honest notion of what is happening in world cinema nowadays, the tragedy. Manifesti 52. sekundil kõlab, mind häirib kaubanduslik pragmatism, idee sellest, et inimeste puhas ja spontaanne loometegevus on allutatud äritegevusele, kasumiahnusele, praktilisele mõtlemisele, väiklusele ja argusele. 30. sekunditel tiksub sõnum. Inimeses on sakraalne, abitu ja jagamatu ala, mille piirjooned on silmaga nähtavad ainult kinos, kus kurb vale kõneleb sama võimsalt kui õnnelik tõde, andes õiguse elada pisimalgi üksikasjal. Ekraan on ikonostaas, mille tagant saab aimata tingimusteta armastuse müsteeriumi, võimalikkuse lubatust. I congratulate Tallinn for this ending event as European cultural capital. Film is a fine metaphor of culture in general, creator of meaningful dialogue, inspiration of inner liberty that is now threatened by commercial ruthlessness. The people behind this cultural year had courage to pay homage to artists and art and to express irony about our age of packaging and producing and commodities with only cash in mind. And most of all, I pay my respect to Veiko Õunpuu, Taavi Eelmaa of this poetic concept that reflects an understanding of random element. We will witness now individual visions of 60 seconds transforming into a collective work that lasts only for a moment. Kollaažfilmi 24. sekundil nägime lühilugu Kuninglik loputus, mille autoriks on eksperimentaalse liikumise Nova kino asutaja Ameerika režissöör Mark Boswell. Is it the first time you come to Tallinn? I took a bus one time from Riga to Tallinn about 5 years ago because I was going to Helsinki, but I didn't really have any time to look around, so I just got off the bus and went to the ferry. How did you get into this big project? There are some filmmakers and film critics in Helsinki that know my work. So I think they recommended to me that I would get involved with the project. And when I heard about the proposition, the first thing I thought about was how can I get to Tallinn? So this big this film of 55 minutes has been shown now. And how did you work with this 1 minute film? 60 seconds, if you think about it, it's a very long time. So it puts a lot of pressure on a filmmaker because every single second, every frame, there's 24 frames in a second of film, so every frame becomes extremely valuable. So it creates a lot of energy. So I think we saw that tonight. Like a lot of people really thought about the subject, and they produced some of the films I didn't like, but in general, I think most of the filmmakers really rose to the challenge. It was a challenge. Veel üks tsitaat manifestist 60 sekundit üksindust aastal 0. Ükski tera ei lõika liiga sügavale, ükski vale pole liiga kalk, ükski kaader pole üleliigne, ükski film ei kesta liiga kaua.
mu kell käib tagurpidi kuni algustiitriteni. Okay. I made a film about a water sewage treatment plant in New York, where when you go to the toilet, the water goes to this big factory. And so I thought of water as a sort of political subject, because very soon in the future, water is going to be it's a very political, who drinks fresh water, which poor countries, will provide the West with clean water and they themselves. So I thought about it in this kind of sense, and I thought that this way of renovating dirty water into clean water is a sort of model on how we should be, looking at water, especially water that comes out of a toilet. There was something you burned. I also thought about Tallinn, this city. How do I bring it together? So that was a picture of from Stalker, from Tarkovsky, when he, as you know, he shot all around Tallinn. So that was a picture of a factory near a river. Wasn't it a little bit sad if at the end they burnt this film? It's not sad at all. I'm actually very happy about it because it magnifies the intensity of the moment of watching it. A lot of times when we watch films, we only consume them like the way we consume a hamburger, or if we go shopping and we buy something that we really don't need. So I think it, like life itself, like this moment I'm having right now is very special. And so we have to, I'm not religious, but in a kind of Zen way, you have to get in, you have to be in the moment. Mina tahan valgust. Ma tahan, et see valgus virvendaks pimedas kinosaalis mu näol, andes mulle keskmiselt 1,5 tunniks usku elu võimalikkusesse, armastuse võimalikkusesse ja usku, et headust ei pea mitte kuidagi õigustama. Manifest 53. sekund. Film is always a definition of fleeting moment, which used to be eternity. The old film had a unique material beauty in it. The Finnish film director Aki Kaurismäki says 35mm film is light, digital is electricity. Real film used to be a definition of life, another dimension that gave us something to dream. It was an alternative reality, which, when we remember the tragic circumstances of the 20th century, was clearly a more human alternative. So we are here today at some kind of funeral of this magnificent achievement, technical and artistic, invention that gave a century a human face. Now the whole world has been degraded into a huge marketplace, machine of Hollywood and stereotype cinema. The over-speed digitalization means that the greedy business interests sell have taken over everywhere with the backing of stupid, superficial governments and film foundations and cultural institutions. That the film is dying, or there's some art house cinema done still and will be done? I was talking to some younger film students from Finland earlier, and they were asking sort of the same question. And I think the Chinese always answer a question with a question. So I asked those young people that were asking me, what are you going to do about it? So I'm making films. I want to know what kind of films they're going to make. So I think that those generations now that grew up with technology, that already were born with kind of Mac computers and DVD players and DV cameras, that they have to answer that question. So it's their future that we're talking about. People like me, I'm around 50. You know, I'm going to keep making films. Cinema's still alive, but I'm sort of old-fashioned.
Kui 20. sajandi algul seisis kinosaali nurgas klaver, millel pianist seansi ajal filmile helindust pakkus, siis 21. sajandi kolaažfilmi 60 sekundit üksindust helindasid laivis noored Eesti muusikud Ülo Grigul, Mart Daniel ja Lauri Taag-Tüür. Seansi lõpus viidi ellu ka manifesti 41. sekundil kirja pandud ettekuulutus. Tuli on piir, kus jäme mateeria muutub peenmateeriaks, aineks, millest on tehtud mu mõtted, kujutlusvõime ja hing, minu projektor ja minu kaamera. The screen was not burned. I know some people were very disappointed, but I thought ultimately it's poetic justice because they could not defeat cinema. Cinema, in the end, kind of came out. Were you outside as well to watch this film? Was I outside? Yes. Oh, I was there, yeah. It was very cold. I was watching the Estonian people, and they're all going like this. And so I'm like, okay, it's okay. So, I grew up in Florida, so it's a little challenging, the cold weather here. Nii tiksusidki lõpuni selle sündmuse sekundid. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tere, kas tohib küsida? Ma küsiks teie käest, kas kultuuripealinna kultuuriaasta on teie jaoks nagu mõju avaldanud? On. No, ma olen rohkem võib-olla muuseumites käinud ja igasugustel erinevatel üritustel osalenud. Ja praegugi tulin kirikukontsertilt, mis oli väga meeldiv. Nii et oli tunda, et midagi on teistmoodi? Oli küll. Et käis külalisi, kellega me käisime, see Põhuteater oli selline vapustav elamus. Siis üldse erinevad need projektid, et nendes sai osaletud. Ja kuna ise laulan ka kooris, siis sai ka ma kooriga siin ja seal laultud, nii et oli tore. Mul isiklikult ei olnud väga palju kokkupuutumisi selle asjaga. Minul ka väga ei olnud. No, reklaame ikka nägin. Aga ma ei tea, otseselt nagu kokkupuutid peale reklaamide nägemise väga ei olnud, väga nagu mõju ei avaldanud minu elule. Kas teie jaoks on kultuuriaasta, kultuuripealinn avaldanud mõju? Mis oli teistmoodi? Ma olen ise kultuuriinimene, nii et ma olin natuke nende tegemistega ise ka seotud. Ma ei oska öelda. Väga palju oli igasugused sündmusi, mida jälgida ja vaadata ja mõned väga naljakad huvitavad projektid olid. Mida võiks konkreetselt välja tuua? Mis oli kõige eredam mälestus praegu teie jaoks, kui nüüd tagasi vaadata? Mul tuleb meelde see siin platsil, see roheline oaas, kus kõik kultuuriinimesed tund aega istusid. Äkki see? Tervist! Kas tohib küsida, kas kultuuriaasta on teie elule andnud mingisuguse teistsuguse tunnetuse? Kas midagi oli teistmoodi sel aastal? Ausalt öeldes ma tarbin kultuuri ilma selle aastata ka. Ja muidugi tähtsad mul selle laulupidu. Nii et ei olnud midagi erilist ega teistmoodi võrreldes teiste aastatega? Kahjuks ma pean vist ütlema, et ei olnud, jah. No kindlasti toimus ju palju huvitavaid üritusi mere ääres ja vanalinnas ja... Kas võiksite midagi konkreetselt välja tuua, mis teid kõige rohkem puudutas? No, mulle kõige rohkem meeldisid merepäevade raames toimuvad üritused ja see oli midagi uut, et sinna mere äärde sellisel kujul ja lennusadama ehitus ja selle ümber toimub, et see oli nagu, ütleme, selle aasta uudis minu jaoks. Kas teil on kiire? Jaa. Kas kultuuripealinn on teie jaoks nagu mõju avaldanud ja kultuuriaasta, kas midagi oli teistmoodi? Rohkem üritusi, igasuguseid huvitavaid sündmusi. Kas on midagi, mis nagu väga eriliselt puudutas või meelde jäi? Ma isiklikult ühest kultuuriüritusest osa ei võtnud, et ei oska öelda. Aga tunda oli, et midagi on õhus teistmoodi? Jaa. No ilusam oli, palju asja tehti korda ja kena oli. Muidugi Sadamakandis oleks võinud rohkem teha. Kas on teil midagi, mis nagu eriliselt meelde jäi sellest aastast?
Ei oska ütelda, ausalt ei oska praegu ei tule ette. Päris palju üritusi sai käidud ja mulle meeldis igal juhul. Ma käisin küll mitmetel kontsertidel ja sellistel kohtades, mis oli kultuuriaastaga seotud. Näiteks mul esimesena tuleb meelde see, et ma ise täna esinen kontserdil ja see on õhtul täna. No kindlasti oli teistmoodi. Tähendab, eks oli inimesi rohkem, eks oli kenasid sündmusi rohkem, aga see ei ole mitte päris otsene jälgimisena meil. Alati on niisugused asjad teretulnud, sest kui kultuur ei ole tähelepanu, siis ei ole ka meie endi kestvust, eks ole. Kas võiksite välja tuua mõne sündmuse, mis nagu eriliselt meelde jäi? Ütleme, et head olid muidugi Põhuteater kui selline, kahju, et muidugi ta maha võeti. Ütleme, tegelikult sündmused on väga pikk rivi. Tervist! Kuidas teile mõjus kultuuriaasta, kultuuripealinn? Kas oli midagi teistmoodi? Nagu näete, kultuuri on maas kõvasti. Nii et oli märgata? Jah, midagi ikka on. Talve algus kuulutas kultuuripealinna Tallinna õnneliku lõppu. Vabaduse plats on rahvaspungil, kiriku tuledes ja kellamängus.
Thank you.